Chamgei chamanikab Jehova, kakoit betut age ako togotin. Awekchini kongoi biik cheko kinetkei lesson kibagenge eng icheket chekosir eng The Wall anan eng lesson nyo nebo YouTube akoteb tebutik kosobe yotok kora sonyoru walutik chekokisir eng yotok. Ko kilen kongoi eng biik tugul chekosoman lesson chekosaiwech, chekole kongoi, chekole amen, kongoberurok Jehova tugul okwek sikewolwok eng yotok. Kotomo ketestai asome asikobit ngesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny, kakitachin Jehova nenyo asikobit itebe kwenunyo yekibendi kinetigei lesson nebo rani akobo kibagenge eng kaniset. Kesomin asikobit iyotwech itikchok chebo orit akikonech kakuyet ne inegei, konech tamirmiriet ne tilil asikobit kinetkei kibagenge akeiku agenge eng kainet nebo Jeiso ne etindet nyo. Amen. Eng lesson nebo rani kebendi kinetigei akobo kibagenge eng kaming'inetabkei. Kibendi meche osir kurgotik chemi yo chemoe kinetkei chemite kikere kitabutab Pilipik 2 koitet 1 akoi 11, Jeremiah 17 koitet 9, Pilipik 4 koitet 4, Korintoek netai 8 koitet 2 ak Romanik 8 koitet 3. Ebranic kora 2 koitet 14 akoi 18. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Pilipik 2 koitet 2 mwoe notok kole osulde anyun boiboiyenyu sioeku chebo kabwatet agenge, otinye chomyet agenge, oboi amdaet agenge chebo maget agenge. Kinetigei tugul akobo kibagenget ak kaming'inetabkei. Kikimit mising Paulo kaming'inetabkei ak kibagenget eng kaniset. Kingen tugul kele kibagenge anan keyoe kiy agenge, keyoe biik chechang kit agenge, ketongchingei kit agenge kokonu kimnon. Kibagenge kokonu kimnon. Katuiyetab kaniset kotinye lumeiwotab Kristo Jeiso. Kachaunetabkei, kikalya sikomech kokimit Paulo mising akobo kibagenget eng kaniset. Iboru yotok kole kachaunetabkei kong'eti besioshek ako eng Jeiso ketinye naet agenge ak chametabkei. Wikini kekere akobo teleletab bukuit akobo kibagenget eng kaniset. Kitokchinigei mising akobo kanetishetab Jeiso akomwawech mising komwoech Paulo mising akobo kibagenget eng kaniset. Amune sikikimit Paulo kibagenget eng kaniset? Kikere kele eng betusiek chikibo Paulo ko kimi kayonik chekiterchin. Kimi biik chekiterchin, kimi mokorek, kimi yaudik, kimi torobek, kimi kibananok, kimi mokorek, kimi chekityokotin ak kimi kimonjororinik. Ko kimeche mising Paulo kobor kibagenget anan kokimit kibagenget. Amu kingen tugul kele kibit besiet yekingomi kibagenget, kibun malaikayat agenge notok Lucifer nekimeche kochoigei mising eng kipsengwet. Ak kiib toiyet mising amu lasetabkei, kachaunetabkei nekimokokararan. Notok amune sikiib toiyet. Toiyet kokirindoi boisietab Jehova. Toiyet koteweri Jehova. Ako kaming'inetabkei nebo Jeiso ko lumeiwot nebo iman neibu kibagenget eng kristianik. Amune? Notok koistoi kipkei, istoi lasetabkei, ako ngetinye kaming'inetabkei komami kabeletabkei. Amu kimi tugul kokikergei, mami age nekeikei ak age nesire age. Kekere alak ko tupchoshekchok. Eng Jumapili komwoe akobo kabesiet eng Philippi. Kosubkei ak Paulo ko tuguk chekikonu toiyet eng kaniset ko ki kalasunetabkei ak makutikab kipkei. Kabeletabkei anan ko keretabkei neikere koio mising anan ikararan mising isir chi age. Eng boisionikab borto kinyorchini kitabutab Galatiek 5:20, ko boisionikab borto ko chotok kora ko cheibu terchinet anan cheibu besiet.
kalisaetab kanamonik, bonishet, bunyondishek, suryoshek, ng'etkonda, neregnatoshek, toyoshek, kabeshoshek. Ako mi kora ngisoman eng kitabutab Jakobo 3:16 komwa akobo ng'etkonda yaitiet age tugul neya yeindoitoi chotok tugul ko cheibu toiyet. Cherech Paulo keeku chebo kabwatet agenge chetinye chomyet nekergei nemakiweche alak amakikere alak ko kikeikei kosir alak. Ko yekibendi Jumatatu komi chepkametinyo Lilian notok komwoe kole kwondab metutab kibagenge. Ko ii Lilian, nee ortinwek chemwochin Paulo kaniset kobate asikobit yamdaet agenge ak kaming'inetabkei? Kongoi Evelyn amu kaitou amu lesson nekimite rani ko kibagenge nekitindoi eng kaming'inetabkei. Kekere kele Paulo inetech Paulo kotuitosech eng Kristo ak kipsengwet. Ko noto nekakonech Paulo eng yu kenai kele nee tuguk korok netai komache kenai kele nee neikonech tiiyetabkei eng kaniset. Kaniset ko kikikonech keeku chekiyoktoi. Tos kiyai boisiet agenge ketuitosi? Tos igere chito age ile kalya simailachgei anan kalya ngotane neayoe? Ko igere kele kemeche kenai kele kondab metut nekonech kibagenge ko nee? Ko kito agenge nemoche kenai ko kenai eng Kingereza kolen mind, thought and feelings. Ko eng metit komoche ndaimukoksei teborwech kipng'omutinik cheinget ng'alekab ole kikichoranda metit, ole teptoi metit anan ole teptoi muguleldo asikobit kabwatutik chekanamgei kotoundagei anan kabwatutik kotokokerat kokakonere chito anan kokakosarat chito age anan kokakesirgei ako kakimi kanisa. Ko eng Pilipik 2:2 abwoti ale kakesoman eng yotok kolen osulde anyun, kimwoe Paulo kole osulde anyun boiboiyenyu siweku chebo kabwatet agenge, otinye chomyet agenge, obwa yamdaet agenge, chebo maget agenge. Keker ile kakieku agenge notindoi yani chomyet agenge. Ngotko chomyet, ngitindoi chomyet ko kito nekiyoe ko agenge. Mamitei chi nelen kachomchinigei, aachinigei maget agenge, chomyet agenge. Ibwoti akobo neilen tos kanyo kanisa kalya, tos kakiyai nee, kimeche keyai mashambulio, tos kakiyai nee. Konu chito chetindoi amatkeker kele kalya. Ko kito agenge nekikere eng yu nekokonech kanetisiet nekinyor Jeiso, chito nekimokorio agenge, kokile chichotok kiasub ng'atutik, tos mitei kiy netomayai? Kokile Jeiso ng'et anyun ipialde kiy age tugul akinyon isubwo. Kiker koimgei chichotok akwo. Amune sikwayai kounotok? Amu inendet kokikergei kole tos tugukchuk chekiayai nakebwotchigei kole tugukchuk chekiakilchigei nyokolecho ipialde akinyone isubwo, ko ikere ile makutik chekasich chito. Lakini kole Jeiso isubwo itindoi yani itinye borotet, mabit muguleldo anan metit kobunu ng'alek. Ngisoman Mathayo 5:19, Mathayo 2:30 inyoru eng yotok ile bunu oret agenge, kale uu lagokab erenet cheng'utu sumu kityongon. Makoi oeku otindoi muguleldo nekararan, netindoi yepindo neibwoti akobo alak. So
ko agere eng yotok Evelyn ale iborwech Paulo asikenai ile kaachek ngotko makinetkei asikoek nekitindoi nyalulet eng kabwatetab kei akesich nekibwoti keyae maket asikesich kibagenge ko neinetech Paulo. Ko abwati tos katete imeche ates eng yotok anget ale wendi sait. Yes, taitinye ng'alyo kongoi mising amu imwawech akobo kibagenget. Kakenai eng yotok akobo fondamentutap kibagenge. Kongoi Lilian. Kameche atesyi kityongon ale komwa kora Paulo eng kitabutab Pilipik 2:3-4 ne netos kiyai nakilen ne steps chekemuchi keyai asikemetegei asikobit kenamgei ak Kristo. Ko igere ile kaming'inetabgei nekakemwa eng metit keng'ololji metit ko keng'ololjindo ano metinyo sikomebwat tuguk amaker chito age kong'etyi konda anan kolya. Ko netai ko ketuyegei kesoman ng'oliot konetech ng'oliotab Jehovah sikenai Jeiso ne inendet nekinyokonyo akoming'inetkei kosir achek. Yani kiwo koek neming'in kot kesikyi yani kaptugut ako kimi korik komi biik lakini igere ile kakat nekonech kibagenge asikenyoru kenetkei kekergeitu ak Jeiso asimutai kemuchi keyai boisiet nekikikonech ne notok kikinet Kristo komakat kerwai keyai boisiet ako mising ko kebit amu ngokakenet kebit kekonech kerichek chebunu tamirmiriet netilil konetech akolechinin kas ingen kong'ololi biik alake ilechinikei imeche iwolu haraka ibwoti ile katamwoe kouni lakini ngotimuchi ile woi iker imuite ngotitinye kalamit isir kartasit ile kamwa kouni koitele ile kakakas ile kemwa kouni iker ile kakonech sikebit akenyoru tolosiet nekimuchi kewolu kito amakirasu asikokon ketoiye. Kongoi mising Lilian. Kangebit mising akekas kit nemwoe chito kokonech kaming'inetabgei asimakieku nekimeche keng'alal eng atkan kora kekesich kasitietab keng'ololi kit agenge akekoshin. Kongoi mising Lilian. Eng kwaeng kasi komwoe kole kindoi kundit age anan kewenye. Eng technology nekikotestai eng betusiechu kekere kele mitei ngap kende kele nguno kakiro chito netinye seizures kemuch kikindochi something keyai transplant anan kerotyi keeny metit akeyat akero ngot komi kenai kokakopiman kipng'omekinik konai kole kepimoni chito kot kenai kele ngabunu kiptolit kimasta ngoro eng kundit ko ngap keeny keweny kele tos mi ne nekekochi chichi kosich kiptolit. Koi Aramaru kosubkei ak somanet nebo muswoknotet ko kokosoman biik mising kot dependene anan kikowal kabwatutikab biik anan kikotiegei biik somanet mising kou computer tugun alak. Tos tinye kachutet neu ne eng sobenyo nebo tamirmiriet tugukab kasari cheu internet, simet ak TV ak tuguk alak atya imwae kora ile ikimititoito ano kitabutab Pilipik 4:8 kibagengetab kaniset. Aramaru. Kongoi mising Evelyn Tarus ak Lilian eng kanetisiet nekaotau. Kongoi tebutik chiketebenech akobo ng'oliotab technology anan muswoknotet netesetai nguno eng emet. Ng'oliot no nekikere eng yu ko kale tinye kachutet ne. Sikenai akobo ng'oliotab kachutet kemeche kiro kitabutab Romanik 12:2. Kamwa kole amoyoniegei atebetab betusiechu ako angewalak eng kalelutikab kabwatutikkwok sikobit onai komie maket nemie netochoksei ako kesunotkei nebo Jehova. Amoyoniegei atebetab betusiechu. Chang atebosiek chemite betusiechu nguno
netai ne ngalale ko ngoliotab technology ne kikoib keberta no eng ulimwengu. Mitei keberta no ne kikoib ne kararan ako mi keberta no ne kikoib ne ya. Ngengalale eng keberta ne kararan ko yakamwoe Evelyn Tarus tuguk kikeita ngalekab kompyutainik kikoit eng emoni technology barchingei kampunishek kwai kompyutainik cheimuch kotoret boisiet nebo konyoiset nebo tuguk chechang asikobit kochaktae boisiet kochepchepit ako nyumnyumit. Kiager akot betut age kimeche kicher ngulyelet, kimi ngulyelet ne kimeche kecher sikele kimeche keyai nekile biopsy. Kele kimeche kicher ko ndakaki kotakile kikereri chito keyotei asikobit kicher ngulyelet eng orit olin asikebutul asinyekeyai ki nekile biopsy ipkechikil kele tindoi ne ngulyelani, tos tindoi mogonjwa aina ne. Lakini eng nito ko kiager kito ne kakinam kityongon karnet netenden ak kechokto kobun katit yu asikicher ngulyelet nemi orit olin akekeroti eng kompyutait, kekere eng kompyutait ole wetoi koroito nekiyokto asipkobutul, kekeroti wendi akipkobutul ngulyelet akocher kitikin akomong akele bas kakosulda matikeyat chito kero technology ne kararan nekikobit ko tiemei koboisie kituiyo kabwatutikab chito ak nebo kompyutait asikotoret boisiet nebo konyoiset nebo akochepchepit kasit komyeit. Lakini komite kebeberta age nebo ng'emei nebo ng'oliotab internet, tuguk chechang chekikekolchi ngiro tuguk chemite orit ko tuguk chikoingen shetani asikobit koboisie tukchoto kora eng oret neimosi atebet nebo tamirmiriet asikobit makonamegei kipsengwet nekakituiyo kipsengwet ak chito acheket komakonamegei amu kanyokonyo katikati tugukab musoknotet asikobit koboisie ak Jehova akotokyi kabwatutikyok keker tuguk cheiboiboi borwekyok ak kabwatutikyok eng uretab asista. Ndato kikere kipsengwet ak yai kwai surgery kipsengwet kwai kabwatutikab kwai surgery nebo nautikyok. Kero kole Justin kitabuni amoyoni kateboshekab emoni kala ako ingewala kalelet nebo kabwatutikwok asikobit anai kit nemie nemeche Jehova keyai. Eng notok chamanikab Jehova keker kele kaka kito nenyolu keyai ko kesich amtit nekiamchini kabwatutikyok simakiboisie internet eng oret neya amu tuguk chekikere eng internet bet ak kemboi, tuguk chekikere eng TV bet ak kemboi, tuguk chekikase eng redioishek bet ak kemboi keamchini orititab nautikyok. Ko ye kiamchi orititab nautikyok kowale chotok ak ketebi kole teptoi tukchotok kekere. Lakini ndakarap koi keker ak kechikil ak keker kele tos ne nenyolchin kikochi nautikyok asikobit kale kito ameche iro kito nengalali eng yu kitabutab Galatiek 6:7 komwae kole amu kit age tugul nekole chi kotun kesei notok akine. Inendet nekolchin borto kotun kesei eng borto ng'emisiet ako inendet nekolchin tamirmiriet kotun kesei eng tamirmiriet sobondo nebo koikeny. Tuguk chekikolchini orititab kabwatutikyok kotun kikese chotok. Yekikolchi tuguk chebunu internet cheng'emei kabwatutikyok, lagokyok chebo TVishek chechang cheng'emei ko chemanamegei ak oretab Jehova kokonech chotok keekitu ak keneryo kuwo tuguk chekikere. Ndakarap kekere chito nguya ko lakwet koming'in ak keyotyi kityo TV kiborchi tuguk chekere eng TV ko chotok cheinetigei ako atebet nyi koeku notok kere kityo kanu mairo kiy age. Ko ye kikochi chito kebae logoiwek chemechen ako makikochi tuguk alak ko chotok notok ne ole itundoi chito amu kakiprograman kabwatutik kou not. Kimeche as kele achek ko kristianik ko keam tuguk chebo kipsengwet. Notok amune asomwae kolen sikenai kit oleu maketab Jehova. Ole keite ng'olyondoni ko kitabutab Ibraniek 4 kong'ololi akobo 4:2 kole sobe ng'olyotab Jehova ako kim ako ng'atib kosir rotwetab chok. Kangeng'alale akobo tos kindoi kundit age anan kienye kewenyei kele ng'olyotab Jehova neimuchi koweny kabwatutikyok, neimuchi kwai surgery nebo oritinyo, kamu kole sobei ako kim ako ng'atib kosir rotwetab chok ng'atib maswek tuwai. Kale ng'olyotab Jehova ko kale torei akoi kobesyo sobondo ak tamirmiriet. Ngeng'alal eng yu komite sobondo, komite tamirmiriet, komi nautikyok orit. Kale ako ole tuyechin kawet ak amset.
kale ako chepchep kokuyo kabwatutik ak magutikab chi. Eng oret age ko ye kikolji logoiwek chemechen oritab kabwatutikyok nakata TV nakatet ngalek chebo internet cha tugul cho ko ngekolji logoiwek chemechen kwai sajari ngal logoiwek chemyachen eng tamiretab Jehova akoyai keeku chebo kabwatutik chelelachen kewal nautikyok ak keeku ak kenai mising ole maketab Jehova. Eng tebutiet nebo aeng neketeb ko kele ikimitito ano kitabutab Pilipik 4 kaiteni ko 8 kibagengetab kaniset. Kangengalal eng yu keker kele yekakobit kito nekakewal kabwatutikyok kakilelit eng nautikyok eng tamiretab Jehova eng logoiwek chemechen chekikolji keeku chebo kabwatet agenge ak yekiu chebo kabwatet agenge kokonech ng'oliot nene kitabutab Pilipik 4 kaiteni 8 nekamwa kole nebo let anyun chekitupche tuguk alak tugul chebo imanda, tuguk alak tugul chebo tekisto, tuguk alak tugul chetililen, tuguk alak tugul chechomotin ak chekimwoitoe nemie kale obwat tuguchuto. Kale ngot komite kiy nemie eng tukchu tugul chu kale obwat tukchuto. Eng notok makoi ibwat chi eng achek tuguchu tugul chu ngot ko korok makimuratan kabwatutikyok komuratan tamirmiriet netilil yekikolji logoiwek chemechen. Yekikolji logoiwek chemechen konyor kamuratanet oritab nautikyok. Ko yenyor kamuratanet kobwanchi kabwatutik cheuchu chebo iman, tuguk chebo imanda, tuguk chebo tekisto, tuguk chetililen kemach mising keam tukchuto tilichu ak keyochi biik alak. Yekiro ki nemie, yekiro ki netilil, yekiro ki nebo imanda kemeche keyochi eng achekei ak kemeche keyochi tupchosiekyok eng imasin tuguk cheu chotok kale kokimites kanisetab Jehova na kale ikimitito ano kibagenget. Ikimiti kibagenget yekakotuiye tamiretab Jehova kiu chebo kabwatet agenge konye kemach keyochi kemanda ak tukchu tugul chu tuguk chetililen. Kale kimitu kibagenget nebo kaniset kale yekiyochigei ng'olionto neb tililindo, ng'oliotab imanda, ng'alek chechomotin ak yekiyochi alak akichek kora kibagenge konyor ketuiye konyorgei kibagenget ak keeku chebo kabwatet agenge. Kale kosulda ng'oliotab Pilipik 4 Pilipik 2 kaiteni ko 5 nemwoe kole ngoteben akateboni kimekine eng Kristo Jeiso. Ng'oliotab kaming'inetabkei atebet nekimite eng Kristo Jeiso atebetab kaming'inetabkei nekinyo nga ki Jehova bokol ko kichorgei ak konyokoek chito akotebi ngwenunyo akotebi ak biik. Ketebi ak biik kibagenge, ketebi ak kaniset kibagenge amu kakonyi Jehova oritinyo eng oretab tamirmiriet. Yeityo kokonech keeku chekimokyinigei ak chekimokyini biik alak kito nemie ak keeku chebo kabwatet agenge koshek tugul. Kongoi malen eng tebutik cheketebena. Kongoi mising. Kakikere kele internet anan ko computer komuchi kotoretech ak komuchi kobetech kora. Kokaek keeku cheiming'inegei ak kenai ng'oliotab Jehova ak ketiegei ng'oliotab Jehova. Kongoi mising. Kibendi kosome kasit nemwoe kobo atebetab Kristo. Atebetab Kristo Jeiso. Eng ing'ony komi biik cheichougei mising. Kamwawe chitab nekisire lesson akobo Muhammad Ali nekichougei mising akolen ao mising kot kakile kicher akot eng kenyitab 1963 kotomo araek lau konem kole anendet ko akim mising mami chi neu ane. Ko biik eng ng'ony kokeregei koechen mising nga kimwae kunotok Muhammad Ali kolen ao mising ko kingen achek kele makimuchi kikerkeite inendet Jeiso anan atebetab Jeiso. Ko Pastor Nyalile ameche imwawech akobo ne terchinet neikere eng ole kertoi ng'ony akobo katororetabkei nebo chi ak torornatetab Jeiso. Ne tofauti nemi ako amune siko saet ak kalasunet ko kit nebo kamanut akobo kit nekikwaiwech Jeiso, nekikwaiwech achek Jeiso. So Pastor Nyalile. Kongoi mising, kongoi eng tebutik cho kaitebena. Kou ye kenyoru ngonetik chekotou ko kakenai kele anga kabwatetab Jeiso ko nekimwa Paulo eng barwenyi ole ngotebeno kateboni nekimiten Kristo Jeiso. Ng'ony nekimenye kotindoi kabwatutik cheter kong'ete kokebut sigindenyo Adam ko kikowalak emet, kikowalak sobonwekab biik
akikotiegei biik ichegei eng ichegei. Meche biik tuguk chemeche kwai ichegei, meche biik kolany biik alak anan kotiem kwa barak kosir leibwotitoi. Ko amu emoni ak emet nebo ng'ony ngiyonye tugukab kipsengwet, ko emoni ko kikisichech kemakchinigei tugukyok. Notok amune ikere len chito mbarenyu, tugyuk, emenyo, kutinyu, baunatenyu, bororienyu. Ko amu tuguchotok kiketech achegei ko kikoek kipkei. Amu maketiegei Jehova. Ko amu makomi tilyandit neketindoi ak Jehova, ko baunatoshek tugul chemi emoni ak biik tugul chemitei sang'utab Kristo Jesu kotieme chi tugul koboisie kimnatet amu kichomegei. Emoni komi kiy nekekure maget. Ango makani imeche ilany barak. Emoni komi kiy nekekure kipkei. Ne kipkei ni imeche ityech chito age akoi ibar chichotok sinyoru ilande iwe bitonin ak inyoru baunatet. Emoni komi magutik. Kandoinatet nekitindoi eng emoni ko kikeboisie teget ak kikeboisie karik. Ako makerire chi ne iming'inigei. Ne iming'inigei ketyeche ak kelanda keba bitonin. Amu kikobois kimnatet nekikonde Setani baunatoshek ak sobetab kipchi. Ko amu kikenyoru tuguchu tugul ko kikeib tupotoi nebo tilyandit nebo kap Jehova nekikale Jehova oming'ingei. Kangomwa Paulo 2:5 nekale Jesu Paulo ngotebeno kateboni nekimi eng Kristo Jesu. Matikikergei ak Jehova ako mamach kokergeit ak inendet ako kiming'ingei koek kotwokindet ak nyokoyan komeng'is ku biik ak kesich ku lakwet neotwokin. Sobetab Jesu kinyokoborwech kaming'inetabgei kosir kachaunetabgei nebo ng'ony. Siketab Jesu kinyokonetech Jesu kole sikobit ketoret biik alak ak kesoru biik alak eng mugulelwekyok ko ketebi kenyoru mugulelwek cheu lagok. Kikur Jesu lagok betut agenge akolech okere lagochu siregei lakwet age ak lakwet age sakechek cheng'eringen oeng somok kokoshin. Ikwongei ile kakalya kosirgei ak kiy ango lagok ko lagok. Ko kinyokoboisie Jesu kaming'inetabgei neu notok nekergei ak nebo lakwet. Kaming'inetabgei kokonin ityach kit nirote eng muguleldong'ung. Kikonech Jesu koming'ingei, koyan eng muguleldonyi kotyach kap Jehova ak Jehovandit nekitindoi sikobit kokerkeit ak biik. Kiborwech Jesu kandoinatet kele anga iegu kandoin ko iming'ingei sisoru alak chemitei ng'ony. Maget nebo Jehova ko kikomeche kotoror Jesu inendet kamuktoindet amu mami besio nekiyai Jesu kiptubotoi nebo magetab Jehova. Sawendi walutiet nebo oeng ko keteb imwa ile saet ko tos toretech ne? Tos toretech ne eng tilyandit nekikenyoru eng Kristo Jesu? Mi kamanutietab sautik amu saet kokibe kekutungchi Jehova. Yewendi kutungni Jehova komi tuguk somoku chotore ng'olyondoni. Ng'olyot netai tuwai muguleldong'ung netindoi kipkei. Iming'ini muguleldo akowal kabwatutik chekibwoti kachaunetabgei ak atebet nebo katororet iming'ingei. Kokonu boroindo saet. Amu yekawe saet ikere kabwatutikuk ak nyalilwogikuk imetochini Jehova. Sikobit inyoru kalyet eng kabwatutik ak inyoru kamang'unet. Betut nemami kalyet kabwatutik ako mami kamang'unet kabwatutik kobitu wasetabgei amu metindoi kalyet korok inye nekiyan. Betut nekaiyan nyeindab Jehova eng oritab muguleldong'ung amu kewe kotab saet ak ibisa konam Jehova tuguk cheimegei ibisa. Anga sautik chebisoe ko kekochi Jehova muguleldong'ung sikobit kokonin kalyet eng kabwatutik chekanyi ak nautikuk ak nyalilda nemitei kabwatutik.
Ng'olyon nebo oeng netoretech saet kokonech saet kowalak atebinyo nekakesoman eng Filipik oeng koitab oeng kole osuldae anyun boisionichu. Kale ngotebi ekuye biik chetindoi kabwatet agenge, otinye chomyet agenge ak yamdaet agenge. Sikobit kenyoru chomyet agenge, amdaet agenge ak kenyoru sobet nekikoshindosi achek eng achegei ko kowalak sobenyo. Ko ngowalak sobenyo kotoretech tilyandit nekapkeyanin kekochi Jehova koimutikyok. Yekikochini Jehova mugulelwekyok ak sobonwekyok kowole kabwatutik. Ya kowalak kabwatutik kowal sobenyo lekikertoi, lekikostoi, leking'ololdoi ak lekituitosi ak biik alak. Amu ngaiker chito age igeregei ile ngo agenge ak ane. Koimutik chetindoi chichotok ko kaimutik chekotindoi. Ko ngisa ikochi mieindo Jehova ak kesochigei kele ongesa nyigis ng'alechu ongebe kesa. Ko ngakebe kesaan akisoe kokonech kaming'inetabgei ak kabwatet nemie. Ko ng'olyo nebo somok nebo netoretech kokonech kenai kele ano lekebendi. Konech nitok ng'omnotet, konech nitok lekibendi kele achek ak emoni ko manenyo emoni. Bounotet nekibendi ko kipsengwet. Anga saet nekikendi kesoe kekere kele anga kitoek eng emoni. Kibo bounotetab Jehova. Ko amu kibo bounotetab Jehova koborwech mugulelwekyok kele matkeborchigei tuguk chebeku chebo emoni. Ongeborchigei chebo tamirmiriet. Amu eng nautik chekakowalakis kotebi ateboni nikibo Kristo eng kabwatenyo akowalakis yekituitosi eng kotab saet ketorori Jehova. Kongoi. Kongoi mising Pastor Nyalile, kakomwawech akobo atebetab Jeiso. Kele kiming'ingei kou yekiming'ingei Jeiso. Kekere biik alak ak kechome biik alak ak kepromoteni katuiyetabgei anan kibagenget eng ole kimi ak eng kaniset. Kibendi anyun kwang'an kasi nemwoe akobo ung'otietab Jehovandit. Ung'otietab Jehovandit. Kimeche kenai komwawech Pastor Ng'etich. Amune asikaming'inetabgei ko kiptubotoinik nebo kit nekimokyingei Lucifer. Ak imwawech kora ile woldoi ano kabwatenyo, woldoitoi ano kabwatenyo yekiker kimurtoiyot. Ako tos kinyorchindoitoi ano kibagenget yekiker kimurtoiyot. Ak tebutiet nebo somok, ko ne kaimutik chenyoru kanisenyo nebo kasari yemamite ne kaimutik chenyoru kanisenyo eng kasari ak nebo ang'wan ko ekundano kaniset nebo pcheetabgei. Ekundoi ano kanyoiset nebo pcheetabgei eng kanisenyo kaming'inetabgei. Kongoi, kongoi Evelyn. Kit nebo kwong'ut ngeker kebeberta nguno nebo ung'otietab Jehovainatet ko amoche kikuye kenai kele kit nekikon luget siketinye yemarget nemi ng'unyuni ko kitororgei agenge nekinekite Jehova. Kale eng kitabutab Isaya 14:12 kale kaibut eng kipsengwet inye kecheyatab bet weritab karon. Kakiyabin ibut inye nekinyerat bororiosiek amu kimwa ang muguleldong'ung ile atokostoi kipsengwet akatoror ng'echerenyu nebo laitornatet kosir kecheikab kamuktoindet akatebe tulwetab tuyet eng komoswek cheloen chebo murot nebo katam. Akatokostoi asir bolik akergeitu ak inendet netorori mising ako kakichorten anyun kabun kabutet katororetabgei. Ne nekiya Jeiso nekiya kiptuibotoi nebo katororetabgei. Kole eng kitabutab Pilipik 2:5 ngotebeno kokokwek ateboni nekimi eng Kristo Jeiso. Nengakitinye itondab Jehova komoit kole kiy nebo komonut ak kole kokergeit ak Jehova. Ako kiming'ingei akoyaigei inendet koek buch.
ako nyo itondab otwogindet. Ak ye kakerkeit, ye kakonyo itondab otwogini kokerkeit ak biik. Ak kakotok itondab chi koming'ingei ako kasit akoi meetab kimurtoiyot. Inendet nekitoror kokachorgei konyo ng'uny kotinye kotebe ole kimi keyoechine. Ako kingya kosir yuto nyokoming'ingei akot kosirech kokasit akoi meet. Ko nikimi ng'uny oli ko neketororgei kwo barak keturur eng olot. Ko nekimi barak koming'ingei. Ung'otiet nebo Jehovainatet ko ole kimetoito Jeiso atebenyi nebo Jehovainatet. Tatya nyokolach bortab chito akomeny kwenunyo akoi kebar eng kimurtoiyot koming'inegei. Kounotok tebutiet neketeb ikere ile eng yu kaming'inetabgei nekikochi Jeiso kometo torornatet ak telulnatosiekab kipsengwetisiek ak kalosunetab malaikaisiek nyokoming'ingei akoi yu kimi. Ko kiek kiptuibotoi nebo kit nekikatyem Setani kolaskei akotororgei eng kipsengwet. Noto amune tebutiet nebo oeng ko kale toretitech ano anyun sinindetab kimurtoiyondonitok ye kikere tuguk chekaak eng kimurtoiyot ko toretitech ano eng kaming'inenyo bo gei ak tegetab kibagenge. Tebutiet age nemi yo kora ko ne kewelutik cheborie kaniset eng teksetab kibagenge. Ko amu kitinye biik cheterchin, kitinye chemokorek ak chebonon, kitinye cheech ak chemengechen, kitinye biik cheterchin eng kutuswek ak atebosiek ak bororiosiek. Kounotok ngoburukokis biik eng kaniset cheunotok kokonu kibriang'it ak ung'otiet nebo kaming'inetabgei okerwoe uno. Okere morichak kwang'wan kong'ete chepkildet akonyo ko mining'ning tugul, ko koininen tugul. Ko ngele komami olaechindoi tugul akoi kokutuny. Ing yekutuny kole kwaechin maunotok ingotononso kolya kokoit age. Ko yekibe kimurtoiyotab Jeiso kesa keyoechine tugul mami nekoi kosir age. Nekakoi ko kakong'uru kot kokerkeit ak Jeiso koek level agenge eng kimurtoiyot. Ko ngot kebwat tugul kiming'ingei kou ye kakutungso morichuchu kosa kekerkeitu ak keyoechine. Ingot kabit kaming'inetabgei eng kaniset komakolen age amokorio asirin, komalen age asomanat asirin, komalen age atinye tuguk chechang kosirin, komami neilosugei kou ye kimoche Setani koloskei. Kounotok koek nguno eng yotok kaming'inetabgei taunet nebo kasobet eng pcheutik chemi kaniset. Ingot komi atkaan kora toiyosiek ak tiiyosiek ko amu tomo kikuye kimurtoiyot ak kit nekiyaak eng kimurtoiyot nekimeto kipsengwet Jeiso kimnatetab Jehovainatenyi tatya nyokotebe kwenunyo. Ingot keker kit nekiyai Jeiso eng kimurtoiyot kokonin imete kit age tugul neitinye. Kale akot akine Paulo tuguk tugul chekioit eng ane kobo komonut ko kiek pusakariek eng ane sanai Jeiso ak mieindo nebo ng'etienyi. Ingot kotoretech tamirmiretab Jehova kikuye Jeiso yekikushini kang'imurtoiyot betut eng betut koistoi menotet ak koisto kaetet ak katororetabgei tatya konyitech tamirmiretab Jehova kaming'inetabgei ne ichorugei kototebe levelit agenge ak lakwa nemining anan ak kwony anan ak otwogit. Ako eng yo ko kitororin yekakiming'inin ibilach itondab Jeiso eng kaming'inetabgei kotororin Jeiso kokenyas kurget nebo let. Itorortoech ano? Kole ne eng kitabutab baruet nebo oeng nebo Petro 1:3 kole ak kikikonech anyun kamuktaetab Jehova tuguk chenyolchin sobondo ak kaiweisiet nekiiwei Jehova. Eng naet nekinoe inendet nekikurech eng torornatenyi ak mieindonyi. Ak kikokonech eng chuto tugul arorutik chemiachen kosir mising cheechen ine.
asikobit keku eng yutok yomdoikab atebetab Jehova ko kaochililie ng'emisiet kale we have become partakers of the divine nature ye kakilach borto nebo Kristo eng oretab tamirmiriet ko ye kitoror inendet ak kesut inendet kitoror kekanabech tugul kot keityi bounotonoto ak ipketebe eng ng'echeretab laitornatet nebo bounotet koboto inendet nekimoche koetkei Setani keturur ako sikonyo kokanabech Jeiso ko kinyo nyokoming'init ak inyokolach itondonyo asikokanabech akoi ipkesir ye kimoche Setani kenyoru bounotet nebo katororet eng kaming'inetab kei ma eng laskeinat ingotoretech Jehova asikeker itondab Jeiso ako konech nitok koek taunetab kasobet eng pcheutik chemi kaniset amu kakoming'in age tugul koek kaniset kit agenge ye king'uruke tugul king'urukchi kimurtoiyotab Jeiso. Kongoi. Kongoi mising eng kanetik chekakonetech eng betutab rani. Kakenai eng yotok keker anan kakomwawech Paulo kenai kele kaniset neteleli nelumdaat neng'olole kit agenge kolumdaat kityongon akobo anan komuchi kolumdaak yemite kaming'inetab kei eng kristianik. Notok ko amu yekiker Jeiso anan keker kimurtoiyot ak kiyonyekei Jeiso kemuchi keibu kibagenget nekitinye kibagenget anan kebortoi kibagenget nekitinye eng tilyandit nekitinye eng biik amami lasetab kei neikerekei inye koiyo eng alak. Akenai eng yotok kora kamwae Paulo kora kole kibagenget kobunu muguleldo. Kibagenget kobunu kabwatutik chekitinye ak tuguk ole kikertoigei ak kibagenget kora ko yekiker eng kabwatutik chok ak keker biik alak kora ko kikergei tugul ak kenai ketiegei Jeiso ak kibarte Jeiso eng sobenyo. Amat keib kora keker tuguk chekakinetkei anan koimech tuguk chekinetegei cheibu technology asikowal mugulelwekchok. Ko kongoi mising. Kitocho kora eng lesson nenyone nebo wikit nenyone nemwoe kolen ikwengdoi kou kakwang'et nebo kemboi. Ikwengdoi kou kakwang'et nebo kemboi. So ketocho kora siketestai kibagenge kongoberurok Jehova akokonok wikit nemie akobit keeku agenge tugul eng oldo tugul ole kibendoti. Asome Pastor Nyalile asikobit kosoiwech. Ongesa kongoi kamuktaindenyo Jehova eng kanetisiet nekaimwoiwech rani akobo kaming'inetab kei nebo Kristo Jeiso. Eng kaming'inetab kei ko kiborwech leu tilyandinyo akinye. Kongoi Jehova amu borotet nebo ng'olyondoni. Konech mugulelwek cheildos betut eng betut sigunenyo nekikesigu kenyoru maget nemie nebo tamirmiriet netilil sikobit keyai boisionik kou yekikurech ak keeku kiboitinik chebo iman eng konunetab kei ak sigunenyo nekiketach logoiwek chemiach. Kongoi amu kanetisiet nekakenyoru eng ra kasome ale kosikyok tugul chekose ng'olyondoni koek kanetisiet nebo komonut eng mugulelwekwak sikobit achek tugul kibagenge kechoboke kele anga oret nekibendi kipsengwet ko kaming'inetab kei sigunet nemuchi kokonech mugulelwek cheildos akakenyor mugulelwek cheildos konyor boroindo tamirmirieng'ung ak inyimeng'ishe Jeiso eng kabwatet nemie eng mugulelwekyok sikobit kenyoru sobot nekararan neu kou yekikekonugei ak kiming'ingei sikobit itoror bounatetab kwanda. Ndoiwech berurech akoi wikit nenyone kaswech sautikchok eng betut age tugul amu kakisom ketindoi kamang'unet eng kainetab Jeiso ne kiptaendenyo. Amen. Berur age.